Eti. Take care of your stress. And you come and share me no so papa. But in the crowd. No progress, nothing. Oh, I don't know. Oh, yeah, then because they shake our fine tree. Half a look is better than none. And so go from bread. Wait to go. I'll say, Papa Bay. That's what I did. Savannah Pet Woso. How you feeling? Savannah Pet Woso. Feeling Savannah Pet Woso. Feeling no yet. Oh, Savannah Pet Woso. There is another when you go say she be doing an abodu obobi na. And Thursday. It's Thursday na pass ya. And Woso team no ya nyehwe na wose etisim. Na yeye joge ba ko mienu bi na apomde no samba se na be ya we dey ono beji nani ko Stefan wabo adonku next level ni bi wabo adon o beji wani na ko odi bra wona odi enim de mba ye minim se okoye ene wo se ye de ene tinitini empom yedu Sefwi wiaso me Paul ekroni efe ye papa your territory wona de mba no we no guide on your tour guide nti ene de tinitini empom Savannah Paint next level walk anopa we na Bobby ya fa hene ya kopie mu ene ya besi so obi ni mi hase ya Sefwi wiaso ni yewra Sefwi wiaso ni akwakusane pepo ne sa akwakopie mu Sefwi adwena se be event na na akasa ampaya ebedwa pepo no wa ma na de be hia next level be you say nto hwa de na me ya akwala no me start with school mama drinks me fan school me di kan no nam de you know kan no asha bag mu nti me bo wi a na odi wunyi ni se bi ebi be kwa koloke obi ti say ti obe lucky o my machi ready obi obe lucky me mechi ready hey logistics bra I say logistics I don't know about be say I don't go after me be sha say so what I say because logistics ma make sure say be bia than ekwan ti bra ye work na ye kon de obia be okay ni akwaba odi se na chi aye krado obi a oba bia obabire bia no obeswa no na chi obefa wan me ni even share ho because if I say konanti bi by my man the card de chi because head dem interest no one logistics so ye odwuma yi me adwuma head ni da kwa de kan be for yes hey footballer back wow hey deputy ye nante o hwe mai ni meba wa manti ya ahode no ye betim de akode ye tutu ye pom enye ni nyina na ebe ka se enye se kwa akodwane ana se kwa akoye bibi ye nante ye tutu ye pom nipa obebre no logistic wo wa provision for car ibia ye de be form na sra ne se nyame emfa ye nko Jojo mu na yembra ye ba ye de asida be ma no oh deputy ye ba ye de asida be ma nti no kan ho na ye ndom dija no man so de echi ye kwani nyina na se I ti se ene wa mema okay ti kan ho na ye nante nko ye nante afem e wo se so ebipo no wom kan ba ye be ko ye kra next level ide na che se ye de kwa wonti no Savannah Paint next level work na Woso ye de e ko nti ye ko nyina na ye ton bi na che se ye che bi nti no ye da se ko so na kan ho into the debut of it. ya samu me mambio me hu mo de ti mo fi me hu mo me de now the police are crawling working
Good morning, Lord. I know you come from the the Holy Spirit is on the throne. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. Yeah, Woso. As a woman,
ɛyɛ abotire ɛte sɛ lɛko Ọdún àdókò àkàlẹ́ síbi àná. I say in the stage near your big stage. I never see a display of any of it. Savannah Woso. Feeling it deep as I don't go elbow chidomie pa sabre ya the walk na fema efi baby I die na kofamu akọ police station ho Liberty FM ya kochinya akọkofa municipal assembly ho asisi ade ya wo Jombita clubhouse ahasi na program no ebekoso was Sefwi Woso Western North na che se ye ba be woso bebia na ya petibiti bebia na ase bebia itilom amana na asha se omo bobo che se ya trenchi ya pomo wi ntino omo kire se wo se omo ebobo kakra chefo mbra na wakoye MC edi ama Savannah Woso de ye ne no twetwe komo kakra chefo wonam a aban se na wonam a wo chiche stickers ne ade na mo bisa na Woso na maba exercise I fam no hu ni say me hu ni say very good sense ye fa krom no and we dom no I ready for Woso tell me adem de o china dwumade no e ba so na e china amanfo ebe experience very good activity ya courageous in we and I fear draw na ade ba community ne say obi abusa menya adonko next level ni bi na e bi alikuta no amane kakra na wanom tichina when say o meba na fe eba witness very nice dwumade e wo Sefwi Ejidi se Woso team no so ya ye krado MC Samubo mu ne nanade ko ye nyina ya ye krado se o chena de ye Woso Sefwi Woso aye Western North yeah chena de be Woso I think say the buy any je no mo si de share no chena my experience very good dwumade se medical kan team ne mo abaso because obia asura no pay nyina enam a e omode aboa so dwumade no ebetima akọ nkan chena de ye be game be activity am say e be very nice Sefwi. Okay, until our child Sefwi has said yes, baby. Now, did you know,
Anama we dey for skills in the bra say. DJ Anoma akwa DJ otena enyom no wa hye ni nyina kama adonko no ye hye work aye no wankasa why work be say na wo hye se wo nam soro ho na se hwe yo so kro no guase ase ya wo hye work ne sen Charlie work ne de idebi hu se me kra me kasa mete so sehwi western north ase de your landscape no correct na mom your work we na ne de too much na Nyankopon ya adom akina so nyom ne ya hyeda hyehye 111111 enti obi a oba ha bia no on feel free nyame adom akina be jame afam wa ha den yenom em say adonko next level na yenom wo pese unya ahoden papa e bibibia wo yemu a bibibia wo yemu a bomodin aso be ma won saka adonko next level we brand new ene ye de aba adwama so a obia etu aguso a obia num bie tu pese unya ahoden na so otimi bo adwuma pa de ene ye bomodin aso won sa be kan adonko next level enu na DJ Anoma adonko next level Fred bra osi aha say the was ya tea fifre no masa esu na akọ se gu hu ana Charlie fi say start this dowry we won am say sehwia na ma say ye bo adwuma esu na Fred asisa de gu no adwuma ye bo adwuma wa unum say next level no unum na wo de ba ko no enwo no akiri ho a so de ba ko no wo no akiri ho a ana bibia but in fact it's a sehwia ba no em say ya started direct no aha na ma hu say ya baba bia mani agye pa wo hwe babia town no say na town no tena ye people ni chale high kama but hu say ni na no ye de aseda be ma ye savannah paint for o ma dawro ma na o ma so bosu mu a ma abedu ha no ntino Steven Boajuma eguso boajuma say na kojo sugar o yi ni na no o kra I said ya minim so ne Steven apia na e training no no de ne ka echi sugar are one Steven apia na e training na wa ma bontin na a percentage for who say apart from TV production no any content near the my half for one motion no enya nu kwa ne mu ye enu nyoma bebre ye ba no pa we de e ba be ye exercise kakra said a bear a be keep it team in our fit. And I'm a presenter and I am command the best and logo said best at 10. Wow, no. Unimudada. Nana, I don't go. I'm sound there or no break it down. Kind of fun. Oh, now, okay. My mobile. But so on, I mean, say, what now would it no? Presenter, I'm on your back of pay. And oh, now, can you not be kind? We yashe me but me na me kan na do kwa ono we break it down to the end there next level na command be 10 cartons na wanom na okay sugar ntino o chana de na amanfo hwehwe fi NGTV e be stress sehwiman omunti na NGTV abahanum say nti omu nyina omumra na guess ne me woso ne selected 3 was sehwia takos e be selected 3 ne akọ takos akọ selected 3 no ma be regional finals on be regional final ni wia near who is who near the Mukakra. Habayire, send a Kumasi Yiri. Sabe Pepe. Nama, what Naka Musa, Mamma can't say Wabre, because me who as I be a Wayano pay. Oh, me a menkasa because my nanti free top wa. You do Hayana. Me bet naka because na me kuto juna woso nti I was it's naka no muka kra me sha na strong biasa ye fa town no hu se na mafo esie so hwe na ni card no kama ne mfa ma chie na ni card no ni card na o fa town no na feeling it say oh feeling no deep and they be woso seshi ye woso akosi echna na ye be program na nkasa nti ende and they are health work, yeah, be dancing competition, yeah, be bibia bi, yeah, be Woso Western North ye pa. Yeah, was Bianca, yeah, was baby, and I mean who baby Odia Sempafa. I don't know the name by that can no education Komaka crap. Oh, logistics, bra. Logistics, yeah, dear pa. Now, and then about him tell me for DHs because I don't say I'm for Belocana. You say, a bit more how moye training check. So a man Stefan say kakra bi o se me hire I dey tell kan man na wo dey Stefan ye di ka dey o yo bala some ne nam
Man said okay man now can Stefano and check or me hire me it's not me dream say you been a problem or kwana so nti ene ye fa kan di akire but wa shock here what the kan eja nyina police surprise it's no ochana nyame adoma na ye nhwe nim chana Sefwi kromu afo no omo nhwe something fire something extraordinary something numero uno something creme de la creme every NGTV for because NGTV kwako tia asoma ye say emra ne de ye ba ne ya ba o ja say ye nye ade bia eye haminoko which are authentic enti ya ba de with the power of next level we are moving and Savannah paint Angel TV to the next level with Savannah paint Woso what I say ya we see bia that's it Stefan what dey bra what dey say sound oh bra ya mon ko bakaka o dey kro beba ai o dey kro beba technical bon ko na so dey technical ya ready say ochina bibia de na akoma ya be fire bibia oh nyame adom bibia ya ready ye be draw say em say me wura inside because of even bibia power ne enema be intino nyame adom ready there we are ready ochina only thing is say ochina starting time ochina at least by 4 day I set up we say set up there we say the bia set up we intem intino at least is a train akra for time of my bia we are ready to go. Yeah, you ready see be Woso bia into technical one pa papa okay can no mesi ni massa ya o abwa no ho ba am say nantie no once na nantie be bia sa na man for kan ho antie fifiri we say ne man bi wo ho a omo stamina no form na me man bi won so omo ni stamina nti na ese me de kan di akire ba hu skills am de kan na ka say yi nti si free kan ni mu na me ye jogging ne kakra na ma samba back because me man na I say obi appoint Stefan so Stefan police surprise we madam for na me ntimi nyini ma no omo am face omo ntimi ni mom no omo mom timi ye no omo betimi no omo mom se da omo sa kototo ma ni sisi achi say na omo betwick current na free ho na na Stefan ada na police surprise you say obi appoint say when I first ho ye mo logistics ni ho gre me won now football at say oni e ko anu agwa ka etire tell him obi ya won for nyo etino Savannah paint adaroma any adonko next level adaroma e dey be pay mu e was Sefwi also say na e kiru e kan no ya ready ya crowd ya ready sene ene ochina ye Woso Sefwi also enti kosana kan ho e Western North ahase na ye Woso be bia Savannah paint ene adonko next level energy drink adaroma ene ye de aye ene work no e ba ya ye wie no ye be bobo won say na boys na ready a ma sha asem bobo no ye bobo ni wie a na fi ya prepare ho for ene ochina se na besi awoso be bia enti kosana kan ho e NGTV so me din e de na bodu obo bi me da aye IT still come ase na amakrampa ye da wase afi koyo sugar director ene producer yeda wase afem odi asempa wo no di team nanim e de baye make up artist no bia kiru ni nyina sound technical man no bia ye do bibia ase afem cameraman bakope Frederick Owusu Dompre na se enko enfama koso na ke ho John Bitter Club House na dey agudie free bro Angel team no na start na edika we ya pre-match before the main event on China no pa odi asempa 5 and Stefan Archbishop and so 5 and eguso wa hase no agudie ni mai den Stefan e kita ball want me adwumi na zen aje ball what the ball ko watwe back watwe mienu me na zen and then the ball ne be ball ya adwin o anomati ponim anomada ponim odi asempa je ball no ti amfa nya hwe anomati ponim o anoma sorry anomati sa adwin ni adwuma papa na sa adwin na anya adwuma ni padua ne so bre enti amanfo bre wo bonim boy anya professional free mo kwa me je de gina ball no wa bre rough wa pass ball de ma me na zen aje ball no me na pass ball dey and then no the ball ne be ye wa hwehwe nanim wa hwehwe ni ponya kwaji sugar wa to ball na ma no ye starting boy ye need 5 minutes cram overheating a chairman for abehwe amanfo mo dada park ne so no ambulance no amben a asembesi kwaji sugar ne kita ball no sugar ko wa the ball ne ko the be dey wa pass am odi asempa de be dey anoma sorry free ball ni mai o ma ti anfa kwoto anya nkwan